Hey, what's up for? You must be a happy Sunday. Did you say Uncle Padom Hoye? Miss me who you do, because he had an Auntie. Uncle Ponco Sonyoka see what it. But often a kai say, 1 hour bomb it dear. Oh, now see Uncle Mawom. Jeffas mixture. But of baby a whoopia and Snassi Emma Yariano and the crow. Yariano and Jumboso. Baby, I will be an apum din papa about medicine, dear. But of way a Jeffas bet to every car. A quadro dear, baby, I will be a beme. Jeffas pick up Susan so dear, and no debate me a mawa boy, Juma won't pemuye, a more banners what I say. Or do bush from con at the amount, baby, I will be an to every car, na quadro dear, na a banum dear, Ghana near Bruce, baby, and no dear will be a dear tomb, angel beverages pet, and will be a dear tomb. Maybe I will be ano to every car, na quadro dear, baby, I will be a Miss Opus, a dear delivery brewer. Nayas, me and Casancasa. Me be delivery e di abrow afi enkonua papa fie die ye enkonua e fe na ho te na ho din wom na ye papa eye papa go furniture me do for bia wo bia sales ni so e koso din papa go furniture e o Kisama junction so ho atoso kana kwaje odi enwi papa fie die eye cute cat parlor o Abeka junction ne number e na e twegu e wo screen no enimo no cute cat ana papa bi atare e hye Every ladies in collection. Oh, me rafwe aprema fo nyina fie ebi obi ato atare ladies in collection. Friend, abebi a obi a yemfa embrel. Afe mani mi just love beauty parlor and ICC mani mi. Me rafwe yensemre ene no pa. Uma yenji aboafo nkrato. Ye ba isia. Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa dia mitrema furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitru fo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola! For your graduation enjoyment? Angel Cola! Beach hangout? Angel Cola! For all your refreshing moments? Angel Cola! For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina na Hayford. Me yen Century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na seban ma po me den ho dia. Eno ane Jefax mixture. Bonje. Jefax mixture nti mitimi gina pabo atenten so. Just say Jefax mama your best mu ankasa. Me nia be ma. Ebema wo so wa ye be mama pa. Senti ameji Jefax mixture tumpreko pani say. Eduro no ho te ye de afa abefo nimde kwanso. Eni fidie won suom e na ye ne frenchem kroje. Ye no nti ma ye resade. Eno wane Jefax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala nofo. Ana akwala onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe saa edwadie nkratoyi mu agye atum se eye. Jefax mixture
pa pa pa. Hey, nyakopon shraw. Sadani da unya bre e mame. Jese bra unya mame mami twa me ho koba kra no. Emu odu. Eso me bo. Mani so e yadi mu. Ena me saka me ankasa ankasa. Ma de nyina me papa. Ba ko bi wa ha, oni e ba be share an experience. Papa wa bre. Wa bre. Tami chuku. Na yenkoro. Papa Ahima. Pacho apomu to say. Eja de yankwa. Kyenkyenhene. 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 Nayas papa bi. Oh, Papa. Pacho boko die. Esu nyame ye. You are still strong. Nyame ti ase. Nyame ne boafo. Ena me ankasa me papa nom. Papa Elifas ena me nana ba ko penana pia. Nana me bo mi mu ase mawo. Prof. Ene na sorry boko die. Nyame adom. You. Ede nyankopon ase. Kyenkyenhene. Abrabo mu boko. Nyame adom. Ebusuafo no ho ye. Obia ho ye. Biye koso. Papa. Enso nyame yo. Nyame ti ase. Nyame ti ase. Ye wawuo na aseye. Na yeti nkwamu die. Ye won kwane ya hoodin die. Nyame wo be ya manabro so. Papa, Kyenkyenhene, udin ankasa shada kem. Edise. Nana boy. Papa Dmitry ne papa. Ti ne friend Nana boy. Nana boy. Na me sa ko first born. Ti PSC ne die. Na eno eka ho. Ti Nana boy PSC eno ne medin. Nana boy PSC. PSC. Se oni abrofudin bi e shada kem. Profudin mi wo bi na me hu se no ma bi kwaso a. Ye ma abrofo na sisi yin. Unko hu broni ono de Philip Kunto. Ana Isaac Botwe. Ana say. Omofo amudin. Ada na etia na enye proud of our own. Me profudin ka de. Ronald Ross Queen. Ronald Ross na Queen. Ada we Fantiniana. Papa Fantini. Cash edi. Nanso me hwasa de ekro na. O se afi de. Se afi de. Me wi school nyana enne wo me set so. E chiri ansa na me so afa David no. Na me change no. It me snake for me bibia so no. Abe na boy PSC. Me prefer say me de me local name no Benante. E che se me fa sa. Edina de nanso no ense me nkran sa. Na me nshira wate. Papa, u free him fa, u ko school e we him fa. So ni enhye wa brabo. Me asin me frase anya brem papa ne ma me nyina from papa free fante betna ho. Okay. Inti me she school ase wo ho na. Na metumi aka se obi ohwe bia be dia dance from class 1 to form 4 me the second once. Wow. That ran na first. Cause set record as my secondary school. And e bin see. Wow. And sana me free ho. Yeah, demonstration of Amas. Okay. 1985. Sana me free akọ St. Augustine's College Kekus. Na ade a hu wi ase pa ne se ya body a yenim the next minute dey betray yen. Ti ya na amabrabo no bibia no ube emi high. Ye bisa school ni so be dey on kasa me say oh me doctor me pilot me say. Inti along the line na ye be yimi papa di eche no tum kura ka ho. That was the time my papa J ode ne cool ni buy no. Okay. Ke be ma so be kwa nim no na ayeden. Ti me force ye wura access form. Satam no we access form na national service. Me service allowance na me hwe me nua school. Wow. Me service allowance. Okay. Ti me ye adwuma traso me ye adwuma traso na mkonya adwuma papa. Anemu the manning laboratory. Sata jama yi bankesa na ene ho. Nti eye se eye dana no me refi school no bio. Chapter 6 form no manko school bia. Me ye se me ya enoma kakra na kwa bi so no me konya accident. Wow. Me di motor nya accident on 18th of September 2001. Sebeka ya Osama bin Laden extra K 11th September 2001 ni week pepe. Emma me kokoma 4 days. Me hu baby ana me da 4 days no. Me ni baby ana me da. Dia me kasa jama ewu kura ewu ayo ehu ana. Because me ni dey to me it's Tuesday. Ti Sunday anadwo bi atu. Na me ni so ti moji. Eyine twemo kuma say airport runabout. Hey. Me the motor na car e bore me from behind. Brother in fear ben how many years? 2001. Osama bin Laden strike 11th September 2001. Ni week pepe 18th. Na me dey ni see. Ti 23 years ene September ye twemu. Jesus. So that time so na me ka say me nya money lab adwuma. Ska wom. Amo asase twetwa blocks ni ade. Amam de me di echi akọware. All of a sudden. Na banya eno e bai. Ne kure me team ani asma me ka ne se me wi anka me pe. Me team ani around anadwo bia 1:30. Me hwe no na ehwa esejima
sa microbe white no kwa gene na making timi tume ne ho say accident unit ya hangi bi nan ebi no bandages ne ade timi ye sore sa ne bandage me mu afra bed no Jesus me sore a enyeye te dem kan se mu wi anka mepe te sofo ma amanfo tena mafudu da bia na busafo me nchen but problem e wo wi ase bia o solution ade ba kan pesa me de shenko fo nkura no problem bia wo wi ase bia no a solution na me nim se metumi adwuma bio se me na nwe se me general me ma matimi mpoda that times na me sira akola makotoko o me freka ntimi hwedi me ko ha ye se be so ayare ne ajuska me nya still honto me ko heza metumi a revive mensa me ko ha ne ajuska o ko ne ajuska me ko be 10 places me ko enough na enko before I could say Jack na de me saving na nasa Jesus na sidi mponi ho see one of such places na me call ya na omo ye advert radio school to them say to me akasa me raho metumi akasa me ye ima kotoko adan na me nko school yi na skani ho na ne eja me frefra nyonkofo a lady ba ko Germany na dia I have cast on a Sunday miss Saturday no 5.7 and I'm fan say 570 na odi breme na me course those days na school no kra ne kwa nya de GJ de e kwa ne tintin bi o mutumi ya bi 1 year etumi ya bi 6 months timi 1 year de mbram ko yi wow na me hu se metumi ya ntimi ko no me the sports presentation de ko yi na me di wura ma me nim se and then am pesa me yensu nti no journalism me hu ba bi a mentumi wura ba no presentation nti my morning show my sports me ye news me ye bibia na kakra me de ba bedru hey to ya brabo no problem bia o solution ehia wa men kase me kase me wi anka mepe sa na ntesa ene se na me de tia ma no de neni abra wo nya accident no experience ben and from that time to now no wonya experience amenya ne se nipa wo ho a ahweye ye papa because you the better the next minute nti ene uni onipa entem obusuafo o se munya sa cordiality no enya ho se bia mikoya me se minds for lab SGS laboratory service ne ye geochemical analysis nti obi betu good ne ade no the samples ba ne ahwe a kire no the amount of minerals I wom tina ska wom enso se me twetwe me ho na me ne abusuafo anye fa ni kure ni nkebra me so ko sa te biem no because ma me bai yesi mawu sinam kokoma oba ji ho from anyebram to Kumase I say o ma me mehwe me mpo no na ye yi nti so ni party a ye nya sa odo no emanipa na onim de beto nipa ntam ebeye ma me nipa oni nipa ntam de because wan hwe yi no adwen se na de mo bibidi me mfa ho do be a time ade wonim so nya hwe no ono ba betra o segbe no hwe accident no hefa na affect ye pa because e bia na de wo show me ya na wo show me nya na cat ndi me nya bebre yes the bibi share me kon ne me je nyina ma ne ho tro me na e ka se me hwe mensa okay me se ba no se dompe bia mu but Vince na wu iti me ko bia kwanta hospital bronu bi those days no Kofodua St John's your friend Casals e ba dompe a de hogan no ete so wo be hunu po ne na yasem ma me tumi ko from Kumasi to Kofodua ko 5 times na me hu no ti go to your point na mpese me hu no tim ko da ho 1 week koda hotel bi Kofodua 1 week sana me hu no sana wo hu no ti ye no no ka kire me pise enye bia menya broken bia fracture bia nim na veins na ewu nti se fracture ne de anko betumi aye mato na se kodedade bi be shem nti se ewu no omu ntimi nya ho nti ewu nti ewu we ahwe nyeye aka na edezi me nti ono so very busy ono kasa nti se bro 5 minutes na so obi ba nti o sound oba na so obi mra no na me signal se me ntimi sorry so me ti ahwe ti no asimi tra se sei ono ma na attendant back ma me akonya won chen na mtra se wow so that was it papa minioba etoda edien ene ba wotrim atoranche me a eto wi a meka se nka se dompe kra na ebu anke betimi aye ho bibi se ewu untimi nya ho hwe se won sa no untimi pagya kra ewu bibi me am the left na ye bibi out the left na ye na de bu a me ne se me yes me ko radio school no
me normal ayinti na me ntumi fa left intro na o se me sua left intro me pro to go fast after me kana those days near the make sure not sleep this is not sleep me to be 4 months because the man me sua me sua kran say na me try takom na me friend me kill by your last born me cannot try am say no me sua because me read the books are obi ni nsa no de ne nan etumi try that day na me one side I mean to enye it meye na me sua left within 4 months no na me to try left. Now it will surprise you, Sabra, radio school, journalism, you know. You got to a point, and now, ready, and natural. Me and me used to me South Pole, and normal, you know. Now me write faster than me making baby. You got to a point, there, a baby escape, no, not by family. No, true. It is which when they left our trophy, fair, their rapport, baby, I'm a pedia, maybe I'm baby to be a year. Say, no show, no coffee shouting, what's it? Amen. Amen. Ba won kwa wade se se ya de e ma mani gine se e bra me ka se mu yan campaign na me second girl na owo just 3 months okay ono e July na I see e September and so into yan ko nim me wow and so na me hu na me ni age me last born me pena se more that na yan wo no wow into be on affecting or confidence sana never wow never wow and obi ono ni nsa ni hwetumi de ne night me etro it's me when ni daswa papa me papa mpacho intwa no wate papa brem kakra me ye nua be man ene papa e kan exercise in every circumstance and abenyo obi amana motivate you there be by in every circumstance you can motivate yourself. Yes. Unya anybody at all time but you can find yourself at all time. It's a move abunfia ana enye wadwen say life has ended because of one situation. So who determine you overcome. Determination is the success. Okay. Now me try be what we page say me say focus is the greatest vengeance you can give to anybody. Focus is the success. It's the greatest vengeance. Obi person o hwe ahwe ase ya ja na hwe but no hwe na o waste time na wo ko enim ti no nyame enkoso emwa no na ontinyo bi ase na hu se nyame ema ne buy for a purpose said ne o chamo bi asho bi nkran abrabo sa na tie nyame nshira pa nana mpacho fa wa dwenkyere kakra ebra mi papa ensem dia meka ato menua penin dia se yankopon eka no ho ko nye nipa nyina na ekosa atibia ni mu a omutumi eba nkwa mu bio so wakoko man 3 good days so say 4 days 4 days yeah they also go for breako hospital they also jinsi wo mo so a wo ntumi emba bio ti yameka no ho ti bibia pempem so waduru no oye bibia oma yame endi nanim kan na say de nukredi a na odi no wona hyese eno na ema sa de okom no otumi ede no ho ko je nipa oto na say nukre ni wafa e wa brabo bia wo bomu a de betu bia na be kan ba bible say kono de omo ne yembeko na tumi pa de ntimi no nyame kan no tumi pa de obonefo no ntumi gidie no papa ahima wa worry something say wa worry e wo madodo wo say mane de legally me wo miensa wow 2 girls 1 boy 3 girls 3 girls wow you are blessed legal ne ye dey de worry ya wa she da worry e na de ye de be share wo obi amfa bi nse na be man twin kasa me maye say okay it get to a point be kra na me say na sa say na tie okay it's not side issues too so can okay oh sir ansana me worry no no angasa gidi de o de okay that's on ginu that's on ginu okay that's on ginu I so person so be question ya me tia ne maye hu say legally Indians want but illegal no maye worry na me wutu worry na me worry na be worry e ka ho enti 5 we are smart nyame show what say asebia wo ka yo ni chim kakra whatever it is they are your children yeah Timo 5 okay so say what worry him to say what no you intend to say me say the bachelor so say woni yiri abrebe na uja divorce here oh that was in 2015 eba ni say na divorce
I can't say much about that. Okay. Because some private things must be remain private. I know, but a do baby so who here say I share 4 and I would drop 4 because you have so many fans. And so who say at Rancham net 2 no I 2 na mobile Johnny ya na say who say day. Me nisa. Okay. Me nisa. But a between a factor because say obey who na ekwan bi so sika wo hopa na all of a sudden everywhere it will no ma bebreba emma binom enye ye nyina ananya omu nyina emma eba ni scam dia meka se me nyina wo ba bia no has scam nyina so ne senti a wo kasa me pa che wadaro ma me bra pen ndio be bia okone de nyemba nyina nyemba nyina yes of course ye num bi bia na ye free ban se kasika nka ware mpo de kenya be ma nya bia ware Nana, that was the time of banning me so we need that no buy it. What condition that no said baby. Nana, if you ban, point we are getting him wrong. Okay. Only been there Obi ha we need team dada. Okay. Na bibia dey SC. Majority of them me plan na so about 98.9. Okay. Nana also count. Na me wo sika kakra tse na de ya me be yare me to me ho no me na me wo ka atre me electrical shop me toni na within 1 month me koda asoro fie 1 year na me ye clear agent or resign ye betra me ho asoro fie na me say 98.9 enti me me ka say papa say wo chese 2% pe na e papa na me ka say bacho ye free na point ni mra o say ye ka emma obeto na wo bi. Okay. On the point no but your mama in debate. You oba won ne sha say na kan dey say e bia na oba na fe na. E na dey oba to say wo bi. Bumper to bumper and na sha say. Okay. Asama to. And you what the oba na e bi wo ho. Na bi wo ho. Oh okay. Na e bi kwa oba no. Na dey ho nti oba be dem. People are oba to dey wo bi e pretenders, liars, fake people. Oh, okay. What was here? Yeah, maybe I won't find it. I know you are drink. Complete. Because me baby wo ho. I say, want to me in say because of an inti man na. I say 99.9. Yes. Maybe a film. 99.9 is a 1% pe na papa. There's no president. Nana, papa, ase o baby ase o baby ya o show mu pa. Da bia wo de sha, da bia be kasa bia wo de sha ase wadamfo na wo ma me na wo. Normally no minya that relationship. Me papa cho mu so ma me koso na fa wadwenkyere e ma yen e wo your WhatsApp number no eso. Me papa once am I working. They come here about the suspect cry. Of course, as a suspect. Unless proved by a good court. Okay. Or a judge. It's suspect don't about me. But me will be me should become say kwesi. Madam no. Papa kasa woni e ma onsam bi e ma me hu say as o ba bi a kire o mafia pa ma. Me mafia pa de onchire bi da. Oh yes. Because me hu mafia. Ansa na mafia e ba. Between me and me apa me hu mafia. My man divorced like 25 times in a year. O ma me divorce mema ba ko 20. The same father no on one to no packing money no. Every year but you come 25 times. Na wasan ba na me say them class 3. Edu oba dey mu say concept. Na say mafia beto. Me to me was say. Madam no ko nfem ka dey say kwesi oyiri oye fake. Kwasi me bo na me sheda etu kwan. Na friend say we got problem. Ya je hunyoma nyina. O friend girl no pena girl packing no cause on me worry no on me worry obi a o hia ni. Hey, yo, papa, me pa cho, o dey so mayen wa ye be san ba ho. Me papa. It's not me ka say enukrampo dey me ka say a factor because ni nyina echi no. Me yare kro no na afia me say dey na father can. Okay. Some misunderstanding. Oh. And na ekoso. But it get to a point or some who say money compatible. No. Because bibia to me see. Enti ye gya ye echi kro no. Odo a wo ye ntem no. Echese ne aware. Wow. Say mo jai so mo ye namfo. Papa. Jai aware ne ntwempra. Papa so. Jaware me ntwempra no mo da so ye bibi. Ba we de ye nya hwe. Wo ye sure say wo mfa chiri. Nko bo fuma na adwo. Me pa cho Kyenkyenhene gina so man na intwa ye hom. So ma me sisi a ebusan mitwa ho ba sisi a. Atadwe eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa paadi a mitrem a furniture papa paadi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wo
etitiri fo wo Ghana kromo ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe na ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen Secrete. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medjuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jefax mixture. Bonje. Jefax mixture nti mitimi gina pabo atenten so. Just say Jefax mama your best mu ankasa. Me nia be ma. Ebema wo so wa ye be mama pa. Senti a meji Jefax mixture tumprɛ kopani say. Eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwanso. Eni fidie won wosuom e na ye ne frinchem kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu wane Jefax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwɛ saa edwadie nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jefax mixture pa. Nyakopon shraw. So nya brema me wate. Koso na ye me sa na kai say Jefax eye best eba medicine a me hu bi da. Esa yare tatashe yare bia tete ubia e betenete me dofo e wi a papa go furniture so de enkunwa papa e fe na hodimbum na e hote oguso ye promotion wi a me see ye Angel beverages Angel Cola ho ani je say ye to me kana ko jodi no aso benya ice creams ka krabia egum what say enkonkwa cute cat you papa fee ladies in collection tari papa fee peaches by Freema empaboa papa fee ento as papa say o career et say wawari mu enkwala no say if it's o bonnet of my enkra no kra na ma me ne mere yentam ye no. Oh, okay. Because said you motie no so oba ne hu amemebre e ma me yensa. Okay, so omususu ana manyi. Oh, okay. Manyi because the last no kra was SS2. Oh, wow. You are blessed. Obi wie Natasha. A man so dey say obia ba just we discover ba snap on ne ma ne nyina obi jije kra enu pe de nka hia de bra ne snap na de no ho 1000. Enti me bom pa man so tia se hwe kra na mepe. Ono no so bom pa ma me na ma da bia no ye ntem ego enkra ne nti. Say oba ne nte won chen. Wo situation ensa no sebe ba ko aye kakra ni fana nke betimi aye bibia te say wonko a wuti wasetenam te sen kwai be na foso wo survive ye duane mama senior mama me you say we ye dem patro ye bre no nya benyo bia ya ma de meka nya benyo bia ya ma. Okay, so when you ho laundry ho services bibia ho restaurant nya de washing machine ho washing machine ho when you ne wash and dry amanfo adwuma pa no omugige esi wash and dry original one bia na ba akono Kyenkyenhene enti ninga nye problem sir. Okay, ninga bibia nye problem sir. Okay, it is say bibia you okay bibia maniji ama ya na mbom sem nyankopɔ ya wundi areho never. Okay, me nipa bia me nima de friends areho wow. Because
condition bi a wo fam no obi awu obi afa de me mate bi a no no de sika me bibia no na obubugu fam obi ono wawu na de wate ase de abanya wo no yogurt wo no ho champagne ni ade na so rebe ho ende emabi mu abrabo mu da timi manage papa wona namfo ntem te sen asem ne baasa no enamfo oni omuntem ete sen ye wo bi e kasa nyonko mu nyonko a ebesi ne me no mo as a different yeah interfo okay woni pa me ense bi o mabrabo mu wow me ba akra first 2 weeks a me ba Angel FM ba ko nche nam di 2 weeks wow me ko pedan o yi sisters say yisoso ebesi ne o mu se bi o tabura number 4 o di choku soja chia na mama wate me chia no fa Yakopon shra no so ka repart enterprise one of see horse engineer here director no wow minia pa no so boy ata one so hasesi a na anyonfo bebre eboa ntumi wo nyonkofo nemmom no beyond that me so me panyonkofa me to da me pa me di agro pa ba sa me wonyonko me kɔ ne fie me yese no me ni bi ye hia bonten de beto da me be ye gie ni kakra na me kɔ me shada en kasa me nyonko pa ni wow nti se ye kɔ me me nim sesa me so na me kɔ kremo nti de a na me mpa yie kɔ ne ade tie nyina ye kɔ no me nim ye wow nti me se ye hia bonten ye di ye hokɔ kakra bi me du fia na no ano me ntra bonten me kɔ beyond 8 wow Kyenkyenhene ahima mera ho ba nyameti asa wa hyemedin o career say etisay how many years na wawo journalism mo and he fine and the wo show no e be say hu ba bi ahoro a we shall see what konongo 2004 okay na new station tie kra na the sports na e shall see okay ye na the don summer ABN ye sports head he was my boy. Oh, Summer na me sports head on the presenting foreign news. Wow. You shall konongo na ono if want him. Wow. Me bo konongo be 8 years. Konongo so 2 stations. Wow. And na kra da be 3. Wow. Inti me boni me nyina. Be 8 years asa me free ho. Akọ Dove FM. That time na under some time otu a champion. No, was no twem from Accra to Kumasi. Okay. No so odu ho na hu e somebody into otini to ho. No te say make news. Wow. Tayana ope obi number no say say obi kan news say into obetumi na kasa. To here no link me. Wow. Today me course one time ho Dove FM. That was 26th July 2012. Professor Mills was 24th. Ne na so pepe 26th na me call. Wow. Tim could do an opa be 10:30. No mama graphic but underline so maybe some menye demu kakra mo hwe. Fortunately so na prof me so ho sem nko ane sa Asundwe Park amna na bi na he onko enti me sha se me kan no seminyai. Wow. Into 12 no mama ko news. Me do 10:30 12 na ko news. It how many 24 years. 20 years. 20 years. 2004 to 2024. Timeko Virgin City Radio Konongo, Ebokin Radio Konongo, Ekobo Dove FM, Yabo Kakra na Mutano Beni Sika FM. To be free and Hello FM and free Hello number high. To be Hello 5 years. Now, maybe I'm so 5 years. And go on sure what's it? Amen. Ye cherish do. Teach you a ABN. Amen. Ejuma company for you na any ya chef na say ye cherish you. We appreciate you. Amen. Yankopon koso nshraw. Onkoso mo ho ban. Oma nkwatenten. Ahodene. Ade bia wahwere bia wani na bia no. Nyame wo ma won sanka. Kyenkyenhene. Ti say de wo hwe nkranhye ben e na wo de be ma na ebi obi hwe on nsem abu ana ne nsa ba akọ adwodwo ne nan ba akọ adwodwo obi ho kra wontimi nkasa obi a owo saati bie ne mu no wadaro mani die kwanso a me papa camera no hwem na hye ne nkran ma me de me ka kire o ma hwe nyina ene se ade e friend se nimde obi an pe bi enti school ko eye papa se bi de ye mfa to se bi enye saa enkebra asem tumi nkeme den ba obi nso anya kwan ko school no eno so nkyere so de asa ti de enam di kan no problem bia o solution asem bia besi bia no na no yi e wo ho bompa ye kire nyame na emwaba mu na akwatafo no e ka se ye tena ha ye bewu ye ko ho nso a ye bewu o mo kye no mbekuyen ye betena kwa mbekuyen de ye nko mo kye no nkuya o da bi dai o mo kwa no hofo no soja fo krate o mo na ase no na o madwane nti we make move nyame eho akomam obehira amaye nti enseso obi apa abada sese ami obi nyame bebre ya nyokofo bebre je se o chon kakra na che ohu de oye
ti de me catch amansa nyina ne say empower bada. Once there is life, there is hope. Once there is life, there is hope. Me papa, wadaroma eni die kwanso a bibi wo ho apese odi tudwa ebia obi betimi ayama wa na se opese adofo support wa na so moye ma wa. Sesia mamudie. Me nyini bibi asa. We se nyina ekoskese be padwuma. Sa. Adwuma menya biye. Wonya biye. Enna de ye me de kra say in radio no. Wo ma wo side issues out me ye. Businesses be stores ni ade. Obi adwuma nyina store adwuma. Nso wo ye. Nso wo kwanya say wo ye adwuma we na ye no ka ho. E de bi na mepe. Tiche say ebro me so. Mfa se Davis for Dr. Kyenkyenhene. Ebro me so. E na ka me be ka me so papa de e den ya mpacho so camera nim na chi a o papa e ma me. Papa nyakopo ensha. Na ase emra so nkebe no ho adanse. Me no ho adanse 1 minute ma me. Sa ta na mo kumase. Na me se meko papa ho akopɛ dwuma. Na ma tene nka. Me free kumase ekɔ ho no. Me transport nkwa na me de kɔ yi. Ba checking in out. Obi a me kɔpɛ na dwuma. Yesi nipa kɔ me bom ma me kɔ yi no. Se de papa no me ka na owie sika oyi ma me no. Na bro me 2 months yi. Wow. Enti ne kra ba akopɛ me kɔ ya no se adwuma no o ma me de me demo sa na kwa me de nkra na ye angel manager 96.1 Abripo Junction na kwa me say me ntwe no fa frempon say ya wa frempon enti me am no say bre no nso enso say me ho kire me pe ma sha da ko papa say we go say adwuma no hafa me say de na me kwa me sa bekam kakra na da ko me ko say me kire anye yi a kasam tro me wow me transport nya nam de kro no aw Timidi sata nya baabi enne o mayi ekwan ya tru ya da konu a ekire ho mesi mi to nsu anom ansa ne wi amako sa papa nso besi akọ wo hu mi no mu ewuro ne glass no papa na chese sko kwa ne mahu na ka 790 firi ho e ba fie aw are hosem sa wi papa ye no onu mu frɛ me esa ma mi ska o frɛ me so o ba me ho na say yes father also me committee say kwada say waba no why no dem o why na kan be so me ene da no ko de ye basa na nantie mo ya she papa nyami sha papa ye nya udeni uye woni se onim se no yes aba what won ko so man kwatenten ahoden o mo ho ba ma ye on tretre adwuma nim ahye ni na aw especially somebody unshao pa you papa mpacho so mama wadaroma nana mpacho wafutu ene final ways so ahwefo a almost show yeah make any tie my ahwefo no yeti for say ewiase no so unwi a unnim die obenya ye bra na oka bibi say ne ni so tete no hospital no oso wi a na kope ba sisi osanso kese otia asende o wani je kese nti mra yakọ awerehwo mu mra yakọ oyawo mu yakọ tibia bi ni panyin na yi yama no yankasa na yenhye ye hu nkuran nenye ni daso said the tibia no ebe because bibie ni ho a eka ho bibi se what tibia mu bi enda na nya dadwene se ube free sa tibia nim nipa kra na etwetwe wa mahwe de nipa no mo ye ana wo mo atwahia ho no mo ye na mom sufre we wurade na odo ba asase so ono beje na wa kire wo kwanya wo befa so na chino nyame akunto be juju kadi ama na mpacho o telephone number ni bia social media handles ne do be media sa na man me ni shada anjo okay you because me na medjuma na me ye nti no me pese sa na man me dem ho be follow me mpacho mate na ya meka kakra tiefo hwem ya e pescavites okay wo mu yusu bi na yato ni twitwa ne scraps okay nti obi wo ba bibia na so temenka on frame na yenkore kan wase na yempe obi won so obi agane de asi ba bi nipa nya ne de ase wo mba ho nti no akowia no de abro de aba na kofa problem yempe no bi okay aha yepe de ya be ya obi a be ko ba bi free yepe police station sembia go be ya ti sa no ma be keka ho a na akoye nsem bebre de me no ma ya tudwa ti nipa bi obefa number no ofrem no nya bi ofrem ya 0553 90 2747 0553 90 2747 ofrem ya magene so na yedi nkomo bi e ho no yakopon sure say 24 by papa we final way seconds pe papa de me ma 1 minute ma na telephone number wo wiase nya enkaye nyankaye se eye boni o e papa o
kai se wan hia sa nipa ne sa mbere mu a ka bia na wadu no ka wan duro eni bi na papa ka so Dr. Kwakutin sa time okoro nim se okopeska nya adwuma na kubusa ase okay but and still ogusu ye dai e kai nipa bi nim kai esan wo ABN nipa bi nim kai nipa bi kura emu adwene sa hey papa eni braba nipa bi kura emu adwene o move on na ne refinachi wo ya sa obre wa brabo because and I'm do ense kwan we wo na obi abo anka obekọ wanim but we was mafia ehun hia biom ebe ha wadwene so waso dai bi na wonte ase wanya awari be pose se twi nyame ana twi nyame yare bi abo o pese hu ade de yare ne baaye o frɛ wo 0270 001 002 meje oso na ma kyerɛ wo ho kwan enye sika sem se brad bi check there is nothing like that 0270 001 002 WhatsApp meje oso normal call meje bia wo bia frɛ me a meje oso nyame hira o hira nso se to nsa frɛ wa oba mbapa me ba cho obi timi de o telephone number bi atodra ana se bi a social media handles bi na ya so so bi se mi frɛ ya me ho na me nim de o me ye no hompo okay me bi de ya ne Facebook ni WhatsApp ye me se me bompa e se da chi me nkohia be ma wo mpe social media no nim de ye wo hokra te se ne ya wo kan ya mama I didn't count na ware bebre nye no exactly because bebre was social media sabi most of them no enwene asem ka wo fa nya asem no o ma ya asem na asem a wo ti a wo se do okohu asem ba be ka no o me ka ti am na ayefe nyame nhyira mo me empenifo na se do ga interview yo mo ka ti asem hwe o frɛ me ba biom o twa mu na o ka asem twa mu na o ka sie ni na the reason why I make such statements no papa nyankopon won ko so nhyira mo se to nsa frɛ mu a mobile abusua aha na ebre no ebe makwan ye de dwumedi no ye de asi se ne no first day a wo hwa kwasi ye de nwumre bia no nso pepepepe ye de ahyehyɛ so nyankopon ko so nhyira na o hyira boafo a wona so masin nyina medofo kai se eye jefas e de bomechi dom jefas apomudi fi papa jefas mixture papa jefas pea capsules papa afi angel beverages angel drinks ay more de na esichire de ba akokora enim o diabetes kora utimi ennom papa go furniture inkunya papa efi nyakopon onkoso onyamo kese se da ne da munyabre na mohweme medin a eye original Nayas ba kope makram I